Hei hi All India Radio Aizawl ani chanchin thar a chhiar tu silian sang puya India chon COVID vaccine dose vial se za apetling to a vaccine chak taka pek ani thena na thok tu doctor nurse la midangte All India Radio chon za na chibaya buk chewa heti rol hian Sri Leng ala relo wangin film khur chun somzel turin kan ngen chewani sa khon puilo thleng tura mai tom na vu midang nei lo kudle mai ti fai te lo ngai pai mo zelang cheu COVID-19 chungchang a hriatu nei chuan rampum huwa helpline number bial pakhat pani pathum pakwa pasari pariat bial pari parukle pakhat bial pasari panga ba ka Mizoram tan pakhat bial pani te biak po theireng ani tuna chon chanchin thalong a thak chun zomang u Mizoram naw ban te von thata an chanchin zirna hmun tur Mizoram Orchid Center mau buanga nimin khan Rural Development Minister Pulal Rot Kimana Hong Siha ko pui chom tu tur Siha Augmentation of Urban Water Supply Scheme chu HNVT Minister Dr. K. Chuan Hong Prime Minister Narendra Modi chon lo nei tu te tana dan siam farm loss pathum chu sarkarin sud le RMT thu voin khana puang ramchunga COVID vaccine dose vial se za som panga le anoi som ni pathum chuang pek to ani Mizoram naw ban te von thata an chanchin zena hmun tur Mizoram Orchid Center mau buanga mi chani min khan Rural Development Minister Pulal Rot Kimana Honga Minister Pulal Rot Kim chuan Mizoram Orchid Center chu hun local zela mun hlu le poimo tak ani abe sei thu soin apar chu amana to ema wangin Mizoram economy tan thil tangkai sumlak lu thena le mi puite tan ezona kong hong theini a hriat thua soi ai bok RD block noi khwaljin hip thena hmun ma engemaw zat omtele helai ram ngo thale borok nom te chu eco tourism tan te adventure tourism le rural tourism tan rol hu thatak suma chantir theina ani awangin heng te hi ezonan engtin nge man tangkai ni theng ti ngai to tulani ati Mizoram Orchid Center ma buangi siama Prasad Mukherjee Rural Mission noya cheng noi zathum somko senga sakni in asatu hi Mizoram Technocrats tui khotlang te anni a Mizoram Orchid Center a hian Mizoram om naw ban chi sang la khoma von thata ti su culture hmanga ti pun le an chanchin zirte atum berani a ezonna na man tangkai thei dan te po zirani don ani Mizoram a hian naw ban chi zathum somnga chuang chin si ani to a then te chu mang thei mai din hmuna om mek te ni in heng te po hi Orchid Center a hian senglua hum halati puntum ani India zelena champa voi samsir pangana lomna kal zela nikhat o Integrated Communication and Outreach Program chu sairang animin khan manani Union Ministry of Information and Broadcasting noya Aizawl Field Outreach Bureau huai hot ni in sairanga John Memorial High School a Indian zelena ane thena tura malak na le Mahatma Gandhi ma hruaina te zirlai te hena an hrilani he huna hian zirlai za somnga chuang zirtir tu tele zirlai nu le pati antela Mizoram chisang sang te entirani bok Nimin Nileng Khan Circle Range Development Council SRDC on Chairman Puil Thangmoya MLA Hovin Aizawl an thukhoma he huna hian SRDC area baseline survey abu an bot sei chu SRDC Chairman Puil Thangmoy na tlang zara SRDC hom chunga kumsang ni somni pania tangin faina be pui thak an relani SRDC area baseline survey report bu alan danin SRDC hom chung khoparuka in sang khazaruk somnga panga omin mihring sang ko zakwa somko pasari an chenga in sang khazaruk samwa panga zinga za som pakwa te chu achung di alani a lo ne ezong za som sari ve la omin zirnalama zigla thir thiam lo khotina za panga point paruk panga atanga som pathum point bel panga inkar an lo oma pol som pas si ba thleng zo talon tam hleya infant mortality rate po ala sang hleya SRDC area chung ko za som sari panga vel zetin thakhatha cheng sing khat ai claim an lut ani Meeting ahen SRDC Member Secretary Office omna khuwa ngopa chu Mizoram Sarkarin tauna apuan chu lompuin faina konga ngopa khoi na sataka ma anlak mek na tanpuinan cheng singa pek ani don ani Meeting hen SRDC logo chop chu pomin man nga la remti a literature le culture lama matharla karel boka SRDC area history le culture chungchang research project kalpui turin Dr. Zoramdin Thara Associate Professor MZ Yunhena cheng nuai inga research project pek andemti a SRDC hom chunga lamsam GIA Higher Secondary School omchun Mimbung Higher Secondary School chu din hun thazoka Mizoram Sarkarin ada ma tan kumtin cheng nuai ni granting aid pek thin ni se antibok ani Ministry of Micro Small and Medium Enterprise MSME Bultumin Northeast MSME Conclave Gawhatia Nimin Khan Union Minister for MSME Pu Narayan Rane hova manani a Marchak State Changshanga Changin Commerce and Industries Minister te antelani he conclave a hian Mizoram Changin Commerce and Industry Minister Dr. Ala Thangle na potela thu soin Mizoram chu hripuin anoi nat berjing ami ani awangin industry te nauten antuarna sa ema
an mani san chona tur central sarkar atanga tranpuina pek anni lo chuan industrial unit tam tak chu na thok chun zom theilova kharmai mabak anni ati hetiang ani awang hian micro enterprise te chan chona tur concept note an siam thule MSME ministry an theilu to thua soya union minister chu Mizoram industrial unit te khai chuna tura abik taka tranpuina pe turin angen ani Dr. Alal Thangle na hian union minister hi asan pa mula in MSME an rot na theilu te asoi pui ani Siha ko pui chom tu tur Siha augmentation of urban water supply scheme chu HNVT minister Dr. KB Chuan Hong cheng noi zere seng siam he tui pek na hi Siha ko pui chom na tura gravity mangala kani a tuilak na nar pali omin thal line ni khata litar noi ruk lak theni a 4 line litar noi som pariat lak the ani a tuitlok lui pamani poka niang nar takin Siha ko pui mi pui ten tui an mang thei to dona tui connection tharpo amam apiang pek the ani tur thu tarlan ani Minister Dr. Beichho chuan tuilak na nar ven him le hum halama tranatlang tur le MADC lampo helama hian thei top chu turin acha ani Mizoram Finance and Account Service Association Annual General Conference Nimina Aizal Kapane chu Deputy Chief Minister Puton we na man pui Puton we chuan sarkar sumindel bolna MFNAS officer de chu an omna hmuna pianga thuron pe thei tur khopa in chiar taima a thanem ngaina tharne na thok turin acha a Mizoram sarkar sumen kol na chu an kota oma wangin rin omna nena thok tur le service sang tenen thohuna tha om theinan enton tlak om turina fuibok MFNAS officer te hi kumsang go samsari por katangin Mizoram sarkar na la a department office sanga MFNAS officer te enzar foreign post sang somret pasari ansel ani Longklai is BL to MLA Agriculture Development Board Vice Chairman Poisbek Zawan Longklai ral tlan kemble sports school sakmek atlo mani se himna zonga mian maratanga Longklai tan nu te da khomna trade facilitation center le Longklai veng pui ten ral kan te an da khomna mun le council vengin relief camp an sakmek te chutlo in tranpuina paisa fai ba ka bu fai le chome lamchi le tel te ape a Poisbek Zawa chon ral kan te chu thamong taka om tura cha in no pangten zirlain chunjom theinan sarkar chon kong arwam hanti asoya state sarkar chon ral kan te chu anga isakhle a Longklai district a po DC ba ka village council le waile ten thei top chu in ral kan te chom dol nan tranan la chu lom omati thua soi ani Longklai is MLA hian cheng nuai sangthum zeli somru pakhat sing sari senga sakmek college venga Longklai residential sports school po atlo ngala na thoktu te chu ramro tling nu chia tur anni ti ria a thataka na thok turina cha ani All India Radio Aizol Regional News Unit le Mizoram Sarkar Art and Culture Department Rangdonin Azadi Kamret Mahotsav Khui Sabot chei chu naktuk Indonesian chanchin thar pon huna neile ni dona India ram zalena lam hui zona siam thina ni a he zona hi ron chang theu turin kan ngen chewa in chhana te chu WhatsApp am SMS in phone number pariat panhi panga pariat pakhat panhi pathum paruka emo email ID air.just21@gmail.com ate thelu thei ani he quiz competition ron chang tu zinga achang dik masaber hena loman le certificate siam sakani anga loman na tuituk pathiani zan chanchin thara puan ani ang chanchin thari All India Radio Aizol atanga puan ani Prime Minister Narendra Modi chon lo nei tu te ta na dan siam farm laws pathum chu sarkarin sud le RMT thu voin khana puang tukena ram chumi puite hena thu cha soya pumadi chuan parliament thasik thut khoma he dan hi sud ani angati a tuna lo nei tu lung oil una lan tir mek te po an innama ho to turin ngena sarkar chon lo nei tu te ham thana turin he dan hi siam thu soin thei to pan chu chungin lo nei tu polten khat an min zo talawani ati voina sarkarin farm laws pathum sud le ani tur thu apuang hi ram chung hun sang lo nei tu pol le ep tu party te chon lom omanti thu an soi ani ramchunga covid vaccine dose viable se za som pangale nuai somni pathum chuang pek to ani a Union Health Ministry soidanin nimin khan vaccine dose noi samsari pani sing ko le sangli pek ani hetila hian shikai thar sing khat sang khat chuang mu choni a shrive en kol mek noi khat sing ni sang ruk le zeruk somnian oma heiza zera bial point pathum pasari ani shrive en kol dam hiza zela som corporate point pani pariata omin darkar somni pelikal chungin mi sing kha sang ni chung en kol dam an om ani chanchin thar serti topna na tang pui Mizoram naw bante von thata an chanchin zena mun tur Mizoram Orchid Center mau buanga nimin khan rural development minister pularot ke mana hong siha kho pui chom tu tur siha augmentation of urban water supply scheme to HNVT minister Dr. Beichho Hong Prime Minister Narendra Modi chon lo nei tu te ta na dan siam farm laws pathum chu sarkarin sud le RMT thu voin khan puang ramchunga covid vaccine dose viable za som panga le noi som ni pathum chuang pek to ani chuti zong chu chanchin thar kan pon thei chu ani